Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Hürmetli namazdaşlar. Hayırlı kış, kadirli dostlar. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие жители Казани и гости столицы Татарстана. Biz sizni ikinci o'zgarish yili Tatar Jir festivalida qo'ylar salamlaymiz. Bugungi konsertni olib boraman. Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti, Tatar radiosi radiostansiyalar shirkatining olib borishchisi Gulnoz Safarova. Hem Tatar radyosu radyostansiyalar shirkati bosh muharriri Ayvaz Sadırov. Festivalning uyushtiruvchilari Tatariston Respublikasining Madaniyat ministrligi. Musa Jalil ismidagi Tatar Akademiya davlat opera ham balet teatri. Festival Tatariston Respublikasi prezidenti yordami bilan uzaq. O'zgarish yili festivali turli janrlar va stildagi tatar jirlarni birlashtiradi. Siz birida tovushlarning da, orkestrning da bordek tiri yangırashın işide alırsınız. Biz festivalimizde jirlarni burungiga, zamanchaga, klassikaga, estradaga bo'lmaymiz. O'zgan yildagi kabi bu konsertlarda da tatar xalqining yaratgan va tanilgan jirlari yangradi. Hem elbette zo'r sahnada yosh talantli artistlar ham tecrübeli muzikantlar çıkış yasar. Sahnada Vadim Elin Krik orkestri. Musa Jalil ismidagi Tatar Akademiya davlat opera ham balet teatri orkestrining artistlari. Dirijor Stanislav Kurbatskiy. Bizda Tatar jirining festivali. Tatar jiri bayrami, bizde o'zgarish yili. Festivalimizni boshlaymiz.
Ayken Hardislamova başqarımındağı Sibile Şeşev degisilengen Tatar xalq şirin tınlap gittiniz. Hazır biz iman edecek şirimiz kadirli enilerimizge bağışlanan. Gali İlyasov kiye Engem Adnabayev sizlere. Emgey Sinin kullar. Jırlı Emir Ahmetişin. Sinen kullar mine siya siya Bişreklerge salgan kullarım Sangı termeleri mimavir Uzi karı kullar kullarım Sangı termeleri mimavir Engay sinem Sinem kullar gırlarıma yollar Bu basmanı betkana kullar Bu ateşin solganlar ışık Siyaları betkana kullar Bu ateşin solganlar ışık Siyaları betkana Beş yaşlı kızlar uğruna da Olmaştırmam ben kayıp ulamına Şu kullarına Ağırlık var Bir kardeşler ulamına Şu kullarına Emir Ahmetişin. Ondan көп yıllar elek Tatar muzikasına jaz kelip kirdi. Onu bilan birga Latin Amerikasının da ritmlari populyar bo'ldi. Композитор Александр Ключеров zamanında hem de Oleg Lundström yetakchiligidagi jaz orkestri için Tatar sambasını yozgan. Latin Amerikasının ritmlari g'odigina tugul. Ular shunda tomoshabini jalb etib oladi. Aytik bossa nova Tatarcha nechik yomg'irar edi. O'zim ishi bo'lsin. Gulnor so'ylagan orada biz hozir birgalab Seyyar Habibullinning Ahmad Yirikay so'zlarida yozilgan Isladim bag'rim seni degan shirin tinglab o'zing. Jırlı Ilvina.
şair Ahmet Yerikeyni iske alası kiler. Bu yıl onun doğuna 115 yıl bular. Tatar şirşiriyeti hem Tatar muzikası tarihinde ul yoktu iz kaldırgan şahıs. Onun şiirlerine bir kup tanılgan jırlar icad edilgen. Hazırda Ahmet Yerikey sözlerine yazılgan jır yankırar. Vadim Usmanov diye tünler boyu yoklayan bir adam. Jırlı Marcel Vahizov. Усилителер bulmagan şartlarını göz aldına da kitire almayız. Әлеге вакытларда ничек яшәделәр икән? Ничек кенә әле ул вакытта барлык аппаратураны бер инструмент алыштыра иде.
Гармон, ул хәзер кирәк булганда да алыштыра. Соң әйтегез алайса, гармон турында җырлый. Гармон бит ул җырга лаек. Риф Гадаули кие Габделхак Шакиров сүзләре. Гармон алыйк әле, дускай. Сәхнәдә Румия Ниязова һәм Сергей Мандрик җитәкчелегендәге стрит джаз балеты.
hazır yankılayışan jırının ismini alsa, onu Xolokniki deyip koyarga mümkinler. Ayvaz, bunday isim aslında bir neçe jir var, hem her birisinin avtorları belgili. Lakin men senin bilan kelishim. Agar jirning ismi populyar bo'lib ketgan uchraqda, onda jir nechikdir Xoloknikini aylanadi. O da yankılayışan jırının avtorları, Tatar jiri klassiklari. Rüstem Yakin Kiyi, Mustafa Nurman sizleri. Kiyik Bazlar. Boshqara Liliana G'azizova. Liliana G'azizova.
Abdul'un köyü, Rezil Valiyev sözleri, Tüslü Jır, başkaran İlmir Sağadiyev. Tımlarsınmı yeşlik hislerimni? Programımızın şirattағы jırı nәq şu sizlerle başlanar. Valeriy Ahmetçin köyü, Damir Garifulin sözleri, Шығарсыңмы қаршы алырға? Başkara Zarina Vildanova.
Шәүкәт Галиев сүзләре. Күпме күзләр күреп онытылган. Җырлый Салават Миңнеханов. Шушурында хәзерге заман җырчыларының берсе башкарыла. Резидә Ахьярова, музыкасы Роберт Миңнуллин сүзләре. Син үлгәнче мине сагынырсың. Җырлый Илнар Миранов.
Qozonda ko'pdan ko'rmagan kishilar bizning boshqaruvidagi matburlikqa o'zgarishlarga g'azablanadilar. Bilasizmi, Qozonga birinchi topgan keluvchilar da shin ko'ngildan sog'lanalar shaharimizga. Biz har vaqt qo'noqlarga shodmiz. Biz Qozonimizni, Tatariston Respublikasining bosh qalasin yaratamiz. Ham shaharimizga odob she'r bag'ishlaymiz. Nail Arif kuyi ham so'zlari Qozon Jırlı Melike.
композитор ijod etgan milliy myuzikldan bir üzükne kiritdik. Onu bugün ko'plar biladi deb bo'ladi. Elmir Nizamov muzikasi, Rinat Xoriy so'zlari. Oltin Qozon myuziklidan duet. Boshqalar Alina Sheribshanova ham Oydar Süleymanov.
Vay bılım, vay bılım. Ayvaz, seni ihlan ettiler mi ne? Bu Rusça aytib aytkanda samovыдвижение deyip atalar. Gülnaz, bu Ağidil turundağı jır deyip atalar. Tatarlar hümümen yılgalar turundağı jırını bik de yaratalar. Ele qaysı yılga turunda köpürektir? Ağidil mi, elle idil mi? Bunusunu tübelgine eğitip devamı. Tatar xalq jiri Ağidil qatı ağa. Boşkara Liliana Gazizova. Hozirgi zamonda tiri instrumentlar o'rnini hech qanday elektronika ham kompyuterlar kullanılır. Kompyuter tiri tovushni olishtira oladimi? Menimcha bu hech de mumkin tugul. Ama tovush elektronikani olishtira oladi. Men bilgan yigitlar sahnaga butunlay instrumentlarsiz chiqadi. Ularning tovushlari instrumentlar o'rnida yangraydi. Qarang, men sening kimlar turunda aytasingni anglab oldim bug'ay. Ular 2006-yilda Yurmalada o'zgan Новая волна festivalida Alma Pugachovna maxsus bo'lagida ega bo'ldilarmi? Bo'ldilar. Ular LP
Elton John һәм Aerosmith группасының концертында катнаштылармы? Катнаштылар. Қарале, алар Элвин и Бурундуки музыкаль комедиясында җырладылармы? Һәм Россия 1 телеканалындагы главная сцена тамашасының финалына чыктылармы? Нәкъ шулай Гөлназ. Ә менә аларның иҗат юллары 2004 елда Казаныбызда башланды бит. Каршы алыгыз сезнең өчен Jukebox Trio. Кадар халык җыры ком бураны.
etamiz. Özgəriş Jüri Festivalinin ikinci bölümün başlayız. Ayvaz, senin işitkenin var mı? Beyram aldığından bütün eski eyberlerini çıkarıp taşlarmak gerekir. Gidiyor. Varsın ama. Barısından tükül, barı ki modadan çıkanlar bana mesela. Hadi taşlamadan giyerge verim yok dipşirler için değil mi? Bu jır kadın kızlar arasında kim taralgan bilen bilmem. Bu jırın irakları pek yakşı bile. Başka jırda hoşlaşırga aşıkma dipşir bana. Hoşlaşırga aşıkma. Eyberler kiyimler bilen ira tügül. Kişiler bilen, fikirler bilen. Qaralısın felsefe şirkübür. Biz Özgəriş Jilinde matur jırlar bilen bir de savunlaşmamız. Күптән язылган җырлар алар безнең якын дусларыбыз кебек. Алар безгә кирәк тә, кадерле дә. Рифкат Аулин көйі Фәннур Сафин сүзләре «Хушлашырга ашыкма». Башкара Максут Юлдашев.
Алкыштар. Хәзер яңгыраячак җырны без күренекле яраткан җырчыбыз Әлфия Абзалованың якты истәлегенә багышларбыз. Быел Әлфия ханымның безнең арабыздан китеп баруы татар халкы өчен зур югалту булды. Ләкин аның тавышы, аның җырлары гомерлек. Аның рухи тормышка гашыйк якты сурәте безнең хәтерләрдә мәңге сакланыр. Аның иҗаты да нәкъ шундый иде. Бәхти Гайсин, музыкасы Рагыйдә Янбулатова сүзләре. Кириркәм, кириндә. Җырлый Эльза Исламова. Эльза Исламова. Жырларның күбесендә җавапсыз мәхәббәт турында сүз бара. Хисләр турында гармоннан да яхшы белешү юк. Татар халык җыры Зәңгәр күлмәк. Җырлый Айдар Сөләйманов.
Siz matur kızlar. Ayvaz, sen biraz gına bu dalmışsın mı? Hazır bir hemen başka jir bulaşak. Ve bir jırmı tugul jırşılarda ilan ederim. Şulay mı yani ol? Eğer sen alaysa hazır jırların ihlan et. Yaxşı. Tatar halk jırı güllerimize, başlara matur kızlar, Yemli türkümü, bayanda Rinat Valiyev hem Aydar Selahov.
Yemli türkümü. Bayanlar Rinat Valiyev hem Aydar Saylakov. Seni sazımda oynadım isimli Tatar halk şırına negizlenip yasalgan improvizatsiya tanılgan muzikant Vadim Eylinkrik başkaruunda yandırar.
Вакытта да гел янәшә. Татар халык җыры гармун, гармун. Җырлый Максут Юлдашев. Ayva, sen ise ufulduysın. Sen hali yaşlıkni eski alıp ufuldarga erterek buğay. Biraz ben ufuldamayım ki aldırdığı şırında ilan ettirge hazırlanır. Hazırlandık mı? Eydi olaysa ilan et. Yaşlığım hislerim. Şakir Majidov kiye Galimjan Sahidullin sizlere. Jırlı Leysen Mingazvan. Sahralarda yalnız yürüyen
башка тәрҗемә кирәкми дип әйтәсең киләме синең? Әйе, ләкин кайвакыт күрше тугандаш халыклар бүрек вакытны, бүрек җырны үзләренеке дип атыйлар. Музыка инструментлары белән дә шундый ук хәл. Мәсәлән, курай. Татарларда да, башкортларда да бар. Кайбер халык җырларын татар башкортныкы дип тә әйтәләр. Мәсәлән, безнең программага кергән Элмәлек халык җыры. Башкара Лилияна Ирназарова. Луиза Батыр булган икие Фирая Зиятдинова сүзләре. Мин сине шундый сагындым, башкара
Ильнар Миранов. Ике зур легендар елга кушыла. Идел һәм Кама. Һәм һәр елда турында да риваятләр сөйләргә мөмкин, җырлар җырларга мөмкин. Елга бит ул яшәү символы, ул ага да ага. Үзе белән кайгыларны алып китә, яхшы хәбәрләр китерә. Менә Мәскәүдән килгән вокал укытучысы Ксения Коробкова инде 2нче ел фестивалебездәге җырчылар белән эшли. Һәм ул татар музыкасын шуның кадәр яратты ки, хәтта үзе дә татарча җырлый башлады. Димәк, татар халык җыры су буйлап, җырлый голос проекты финалисты Ксения Коробкова.
Ксения Короткова. Шын татар шайылып жырлаған Ксения Короткова. Татар жырышылар инде ул. Гүнас, синең егетләрнең уйларын беләсең киләме? Юк, белсәм бит анасы миңа кызык булмаячак. Алайса мин сиңа удмуртча әйтәм. Ой, ты шибер дилиос. Шәп, ләкин миңа татарча күбрәк ошый. Ярый. Петр Кубашев кие, Николай Васильев сүзләре. Удмуртчадан Риф Насыйбуллин тәрҗемәсе. Эх, сез матур кызлар. Жырлый Илгиз Шейхразиев. барлыгы турында белә идеңме? Риваятләрдә, мәкаләләрдә, әкиятләрдә очраклы саннар була алмый. Мәсәлән, 7 саны бик зур әһәмияткә ия. Мин дә 7 саны турында берничә мисал китерә алам беләс. Әйе, татар җырлары сүзләрендә мәгънә гадәттә бик тирән яшеренгән була. Шуларның берсе җидегән чишмә. Сара Садыкова кие, Гомәр Бәширов сүзләре. Җырлый Мәликә.
барысында яхшы таныш Әнисә җырының эчтәлеген сорадылар. Сөйләгәндә әйтергә кирәк җиңелләрдән булмады. Сюжет буенча җырда башта идәннәр кирәклеге ачыклана. Аннары паласлар, аннары өстәлләр, табаклар, хөрмә җимешләр, алтын кашыклар һәм көтмәгәндә егетләр белән кызлар килеп чыга. Көтмәгәндә түгел бит инде җырда сүз зур әзерлек турында бара. Беләсеңме нәрсә? Икенче тапкыр бу җыр турында сөйләгәндә, син аны такмак квест дип кенә атап. Җиңел икән, җайлы. Язмыш квестларын узар өчен рухлы һәм дәртле булырга кирәк бит. Татар халык җыры Әнисә, җырлый Айдар Сөләйманов.
Кадерле дуслар, әйдәгез шушы урында 1970 елларны, эстрадага яңа стиль кергән вакытларны искә алыйк. Вокально-инструменталь ансамбльлер шыры, веселые ребята, поющие гитары, Ариэль. Шул ук елларда Казанда да танылган эстрада төркемнәре бар иде. Мәсәлән, Вадим Усманов җитәкчелегендәге Орфей һәм Идел төркемнәре. Ә хәзер яңгыраячак искиткеч татар серенадасын иң беренче булып Илһам Шакиров башкарган. Вадим Усманов көе Нәби Дәүли сүзләре. Шулпан. Җырлый Раяз Пасыйхов. Yıldızlar söndü, gün ızgar indi, bir yıldız kaldı, uçurtma indi, uçurtma indi. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.